صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله. Oh, akhir saya dulu. Ada Rasulullah Ar-Rahmatul Muhda Habibullah An-Ni'matul Mustafa Rasulullah Ar-Rahmatul Muhda
لنا فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون أمانا على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطالي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطالي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطالي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطالي ومحمد عربي المشفع في الورى في ظلة عورى كل عبد مذنب بين نعطي أثرى المشفع في الورى به ظلة عورى كل عبد مذنب السلام على الرسول الشفيع الأبطالي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطالي ومحمد عربي من مشتي هذا أمته له من مشتي هذا أمته من يموت في حبي نال كل المطلب من يموت في حبي نال كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطالي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطالي ومحمد عربي صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله من طلعت
Salli
Boleh. Bagi para bapak-bapak yang belum dapat tempat tidur, tempat duduk, saya harap bisa masuk ke sini, masih ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hadratil kiram, para bapak alim wal ulama, wabil khusus para bini sepuh yang hadir pada malam hari ini, kepada pendiri Himata Bapak Haji Fauzan dan Haji Ali Musiron, Ketua Umum Himata Bapak Haji Ibrahim beserta staf-stafnya, hadirin wal hadirah, segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama sahibul hajjah mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah telah mempertemukan kita bermuajahah di sini majelis di rumahnya Bapak Afandi sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan ke Haribun Nasyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sahibul hajjah mengundang kita sekalian pada malam hari ini, yaitu dimintai bil barokah doa yang tujuannya insyaallah besok akan menikahkan anaknya yang bernama Silvi Aulia Hayati bin Afandi atau yang biasa dipanggil Mbak Ola, dengan seorang pria yang bernama Muhammad Endi Yunika Putra bin Mujioto. Insyaallah besok akan dilaksanakan akad nikah kurang lebihnya jam 10. Dan tidak lupa Bapak Afandi sekeluarga dengan rasa tasyakurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengirimkan doa kepada almarhumah keluarga besar Bapak Afandi. Yang pertama yaitu Ananda Nur Khalisah. Yang kedua Bapak Abdul Jalal sekalian. Yang ketiga Bapak Aminan sekalian, Mbah Khotimun sekalian, Mbah Karto Toradi sekalian, Mbah Sugiman sekalian, Mbah Ponimin sekalian, Mbah Bakri sekalian, Mbah Isminah, Mbah Haji Siti Aminah,
Kang Amir Mustafa, Kang Ahmad, adik Siti Anjar, adik Sohibul Amin, dan adik Raudhatul Jannah. Inilah arwah yang dikirim doa pada malam hari ini. Dan tidak lupa sahibul hajjah minta doa bil barokah doa yang ditujukan kepada satu Mbak Utia Hasanah, kedua Mas Sofyan, yang ketiga Mbak Nadila Fauziatul Ulia, dan Falisa Salsabila Alfian. Mudah-mudahan segala hajjah tujuan dari Bapak Afandi sekeluarga senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Acara yang pertama pada malam hari ini yaitu pembukaan. Acara yang kedua tawasul atau wasilah. Acara yang ketiga pembacaan kalimat-kalimat thayyibah dan dilanjutkan dengan sholawat al-berjanji dan ditutup dengan doa. Itulah serangkaian acara pada malam hari ini. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita membaca umul kitab. Mudah-mudahan awal hingga akhir tidak ada aral yang melintang. Ala hadiniyah syaulillahilamul fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua tawasul sampai dengan pembacaan kalimah-kalimah thayyibah yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Haji Ali Musiron. Dumateng panjenenganipun wekdal kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين نقول رفقا ويسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نفوسا رفيعا nirvanisa penurjana Bapak Ambrujana sekalian Bapak Amin Amanan sekalian Mbah Admin sekalian Mbah Artonati sekalian Mbah Sudirman sekalian Mbah Parmin sekalian Mbah Bakri sekalian Mbah Ismina Bu Ismina Bu Najah Siti Aminah Kang Amir Mustafa Kang Ahmad Adik Siti Anjar Adik Samsudul Amin Adik Rabadul Jannah Fi Kubrin wa Berawun Bahim Syawli Laylam Kufa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا dan berapa pada waktu disebutkan yaitu yang bersama Sofian, Adik, Rajian, Aliyah, Alisa, Salsabila, Alfian, Alhamdulillah, Al-Fatihah. Alhamdulillah, Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus yaitu yang akan menjalankan acara produksi insyaallah Silvi Aulia Ayatuddin di Avandi melakukan seorang laki-laki Muhammad Andi Jul Nika Putra Kun Mujianto. Saudilailamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ridha syafali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa jami'a salafah sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi anqadha rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qawm wa la nughayyiru bil qur'an wa nughayyiru bil hawa'i wa tunalu bil rawa'i wa husnul khawatim tasawwuhan bi wajhika wa alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli malin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas asyrafan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nawaitu an yataqarraba ilayya kita Bismillahirrahmanirrahim. Annahu la ilaha illallah. La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الذات العلية الله البركات على يا هدية الله من شكر الجميل مطايا يا رسول الله وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الله في الغرر الكريمة والجبال يا رسول الله على رضوانه في الصلاة الطاهرة النبوية الله ويعم الصحابة والأتباع وموالاة يا رسول الله لسلوك السبل الواضحة الجلية وفي الضمات في خطط الخطأ والخطأ يا رسول الله من قصة المولد النبوي برودا حسانا وفقريا الشريف غدا تحل المسارع بهداه يا رسول الله تعالى وقوته القوية الله ولا قوة إلا بالله يا رسول الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد رمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى
الارتقاء لعلياه يا رسول الله ابن قصي واسمه جمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قضاعة القصية المحترم فحماهما يا رسول الله ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى يا رسول الله ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرامية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ذكر الله تعالى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظم فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه يا رسول الله عدلا بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبة ومنتمى يا رسول الله فأظن به من أقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه واسطة المنتقى نسب كاسب
العراقي والده في مورده الهني سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد محال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أشرقت شمس الكمال بك يا باح الجمال جل ما سواك حقا دائما للخير ساعة طلع البدر علينا من سبيلات Hormat Nabi. Ali Musiri, Ali Musiri, Sirri wa Afa, Sirri wa Afa, Mustajibuna, Mustajibuna.
Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sahibul wajil murid marhaban ya nur ya nur al-aini marhaban jaddal Husaini marhaban ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khan ya khair da'i. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نائم حمدا شاكرا حمدا لله نعمه وذات المصيبه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكلام وعليه سلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنزلنا وجنه الاهوال والاخر وتقبل لنا في جميع الحاجات وتغفر لنا في جميع السيئات وترفعنا في عندك عن الدرجات وتبلغنا في اشهر في الخيرات في الحياه وتقبلنا اللهم زدنا علما نافعا وعلمنا طويلا ورزقنا حلالا طيبا وبركة في الدنيا والدنيا والآخرة أولادنا أولادنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وعلم الخير ودخلنا في جنتنا أمل إنك أنت الرحيم اللهم أنزل صلاة من قرأناه من الآيات والذكر والصلاة والصفات إلى روحي Bapak Abdul Jalal sekalian wa ila ruhi Bapak Amin sekalian wa ila ruhi Bapak Amin sekalian wa ila ruhi Mbak Arman Tortomadi sekalian wa ila ruhi Mbak Fatimah sekalian wa ila ruhi Mbak Amin sekalian wa ila ruhi Mbak Fatih sekalian wa ila ruhi Mbak Isminah wa ila ruhi Mbak Haji Siti Amin wa ila ruhi Kang Amir Mustafa wa ila ruhi Kang Akhlaq wa ila ruhi Atik Siti Ayah wa ila ruhi Atik Siti Amin wa ila ruhi Atik Siti Sana Qabarallahu dulu bahun walillahi wa ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antal wa ila rabbika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana innaka antas Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takun li kulli da'in wa da'an wa li kulli ladin shifaan wa li kulli hajatin quduran wa ala alihi wa sahbihi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah acara awal hingga akhir telah selesai, dan di sini saya mewakili sahibul hajjah, yaitu Bapak Afandi dan keluarga besarnya. Apabila ada kesalahan baik lungguhan atau suguhan atau apapun itu yang menyangkut pada acara pada malam hari ini, sahibul hajjah sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya, apabila dalam mengatur acara dari awal hingga akhir ada kesalahan kata atau kesalahan tingkah laku dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk petugas di Burwara silakan bekerja.
Sementara para tamu undangan silahkan menikmati hidangan. Kami dari grup Rebana Himata akan menghibur dengan sholawatan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahmaka ya Rabbal ibadi rajai rajai waridaka qasdi fastajib li du'ai. فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي وحماك أبدي يا إلهي راجيا وحماك أبدي يا إلهي راجيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فاجعل على رحمك يا رب العباد رجائي رجائي رضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي ربك يا رب العباد رجائي رجائي رضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي ربك أبدي يا إلهي راجيا ربك أبدي يا إلهي راجيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فاجعل على ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي رحمك أبدي يا إلهي راجيا رحمك أبدي يا إلهي راجيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فاجعل على رحمك يا رب العباد
أنت الكريم فلا تدعني دائها يرقدني من العباد النار وحماك أبكي يا إلهي راجيا وحماك أبكي يا إلهي راجيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فاجد على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ظهر دين المؤيد بظهوره نبي أحمد. ظهر دين المؤيد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Majelis Taklim Nurul Huda, bahwa besok malam Jumat diliburkan. Untuk kegiatan kejenik Talasa, kita menggunakan celana panjang berwarna hitam dan kaosnya seragam. Berkumpul di Muhammad Yamin di rumahnya Bapak Haji Mahfud. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat depannya lagi di rumahnya Bapak Puri Pacinongan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nabi Muhammad. Padang bulan padane kolor sing awe Kita